Lejran pentengan Presiden Jongka France Emmanuel Macron yo Mbappe hadin bakacing syarem no jongki menen kamin buat Presiden lo ladap la kacing snowdel musim baula yo I ba kari kacung kelas syarem no kena ke World Cup ke pemerintah Bat ngiyo kena video ba untuk Presiden Jongka France olah lej ban keren pentengan di player barok Jongka France hak dressing room ke jongki paling ai musim na kacing syarem no ke jongki kena ke World Cup mentah. En tout cas, moi, je suis fier de vous. Vive la République et vive la France. Lek kemen bat ngobah bat player jongka Argentina hak dressing room ke jongki nak bayar syat kemen yarwai bat bannya di ngobah udah kiber mar kene ke World Cup ke bak cop neng kong do hadin ke live pon reus nam